Muciini kwa Jane Muthoni turamukora ari na maithori maingi thutha wa mwari wa ukuru wa miaka 15 uri ungiraingira kirathi kia grade ya kenda mwaka uyu kura na njira iri na kiriga. Nie mwana wakwa ucio gwitwo Wangari Terethia Wangari aumire guku muthenya wa Jumatatu kwi tariki 16 Dithemba. Ni ndathire ngiripoti Moro Station tariki 18 no ndionete undu wothe kana uteithio wothe. Ona ciana iria ciburoti no ni cirarigwo kuria athire atinda makiuri kuria athire riu angiuka tucokere no tuigwe twina gikeno haria hothe ari. Wangari we yumire tondu mamu anywe na thina ona muthenya wa Christmas ni ajiraga riu ona ni arigwo ni Christmas muthemba hana atia tondu we ndari na thayo na ndari na gikeno ni tondu mwana ndari mucii. Kuringana na nyina Teresia Wangari akoretwo agite kwa ihinda ria ciumia 3 riu na mageria mothe magwethana nake makoretwo makiringa ihiga. Ndarigo mwana wake korwo athiete atia weciria kungirira tondu ndiria nathio na gwa tata wao ndari akira atinda agithenia tata wao ahurire thimu. Mwenaini wake Paul Gicheru uria ni muru wa nyina na Wangari makoretwo na wagagu magiethana na mweri wa nyina akiuga magucokwo ni thayo ona onekana. Hadi hiyo Christmas haikuweza mtu angeweza kusherehekea kwa ile furaha. Hiyo siku pia mimi nilienda bado kumtafuta. Ninatembea tu kwa njia nikiomba tu ambapo ningempata lakini sikupata mafanikio. Riu family yo yuritie mundu wothe ungikorwo na ndumiriri o yothe igie kuria mwana wao ari ahure ripoti ceceni-ini ya borithi iria iri hakuhi nake. Na ningependa mwenye anaweza kuwa amemuona atusaidie tu please, tumemtafuta ndio hii shule inarudi, hatujasikia hata kitu yote kumuhusu. Uri ukimwona tu nikabange angihura ripoti kana hurire namba. Leo in fact ilikuwa birthday yake lakini sasa hatuwezi sherehekea kama yeye yuko bado, tena inaleta hiyo mawazo mingi, inakuwa bado ni uchungu. Andu-ini ha Inooro TV kuma Moro kaunti-ini ya Nakuru ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna.